Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maisapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Aging kakadiita, kat nasagit pa ilang tinakam mo, kapo iti panangisinakin ka, ti kaya na ito mo. Jak ilibak tata. Nasakit pa ilang tinakam ko. Gapo ta jak pulos ni namnam akas to'y gayam ti aramidan kanyak ni Omar. Awan umasping iti panagayat ko kankuan. Ngampasakitan naklagayam. Anak ko, ubing ka ba Ado ti mabali na mapasama kinibiyag mo. Saan ang nagpatingga ti amin? Tata. Tulungan kiti tabagin. Tapno makalipat ka dago sanak. Hindi mo unay panunutan di napasama kiti relasyon nyo kan ni Omar. Panagkunakat saan anala ka amalipatag ti amin, tata. 5 atawan anagayan ayat kami. Iso amalading itanak unay itinapasamak. Wen, maawatan ka anak ko. Ngam kunak malain. Lipatan mo ni Omar. Kapag kasi ka mo lang ti kasi, no ibalod mo ti bagim itinapasamak. Manong Omar, sigurado ka kaday? Adi mo pagbabawyan ti inarawid mo iti kain ayat mo? Abay ko mapagbabawyak. Kanayon nga ibaga ni Nana, anasingpot ni Nadit manaw. Ngam apay nga insinam. Hey na, sinayang mo ni Nadit. Nagasat ka kuma. Kaputasi ka ti pinili na. Diya kung ayayatan ni Nadet. Iso natural lang nga isinak. Ay namanong, saan ang maiparbang day tangat aramidam? Saan ang nasaya at tikasta? Makirelasyon kay ti may sa babae. Kat inton na alam mong tigay kaya't mo katakwata. Nalakalaang ti panangisinam kan kwa na. No kaya't mo di sublatem. Anya? Kasta ka din ti isungbat mo kanyak, manong. Asus, agbalbali ka kit di, manong. Kaasi mo dagiti babae asaksaktam. Kandi mo mo't ibabain at ti pamilya tayo. At nagayam kapsat ko as santo Ay ako, talaga di ka mabagaan, manong. Baka mo kang arudan, iti biyag mo. Ay, talaga nagdumadag iti anak talakay. Ay, apay ka di bakay. Nasingpot ni Romel. Kan amuna panunutan ti pagimbagan ti biyag na. Idintutan ni Omar. Ay na, jak ammo no anya ti kayat na mapasamak iti biyag na. Wen nga raw. Tidakas. Pagkayaman na dagiti babae. Wen nga raw. Saan laanam na minsan abinagaak? Ngam dinak mo't ipangag. Kanayo na dilawag. O mudenggen na. Kimarkaro ki dia. Kaputain sina na madag ni Naday. Wan nga rod. Ay na, masyanak pa'y kininadet. Nakasingsing pat. Kan amo na timang respeto kadata. Ngam pinasakitan laang ti anak ta. Huwag nga rod. Ay, mabai na kitikas dyan nga naramid na. Miss, mabalin ka din paunahan na kami amag na. Pasensya ka na, tani, nakaginginad kan tumit amag na. Omar. Sikamot gayam na dit. Sige. Yun unang timagayo mo na sarap. Uray bangga ang dagiti daduma amag na, no kayat mo. Tapno makagtang kaadagos iti papanam. Pasensya ka na. Jak impagarop asikatisar sarunon ni. Han, sino ka di date? Ay na, panawan takid din. Naladaw tan iti date na. Ninadit gayam, han. Di pagbagakan ka nga ex ko. Isugayam ni Nadet. Nadet, ni Mitch. Barbaro ang girlfriend ka. Sa anak nga interesado ka na kayo, Omar. Iso ang mabalin ka ni. Panawandak dito yan. Tapno saan kayo amaladaw iti date. Kat sapay ko taag-enjoy kayo.
Apay aya. Isumot lagayam nga inayaban nak dito eh. Tadamot gayam parikot mo. Awan parikot ko, friend. Ngam nasakit lang tinakam ko. Apay aya ngamin. Ibagam tapno amok mati ibagbagak. Nasabat ko ni Omar, friend. Kan mariknak man ang tinalaos agurang kadakwad. Nudakda kami kumalaang. Ipungot-pungot ko idang. Anya? Agasam, nakalaslas-tog anang yam-amo kanyak iti kabarbaro a girlfriend na. Ay na. Bay amon na det. Sakit lang ti ulo dayta. Lipatan nga minan ti awanan bain a lalaki. Tapno saanin nga agsaksakit ti riknam. Omar! Asino ka di man ang tinyawid mo a babae di rabi ay? Ni Mitch tanang, kaya na ito. Anya? Kayan ayat? Idinto ta nabiit lang nga nagwinaswas kayo kininadet. Ninadit man ang tisaritaan, nanang. Nung makasasawa kan, mga asawa kan. Saan aday ta pagsisino ka tam ti babae? Kandi ka di masayangan ka ninadit. Manu atawa na nagayan ayat kayaw. Diyak nga roden ay ayat ang tatang. Pangaase manak ko. Isardeng mo day ta nga aramid mo. Kat baliwa mo day ta nga ugalim. Laglagi pang kumamot a babae ak nga inam. Isuasan arumbang nga paspasakitam dagiti babae. Lumang tugtugin na yan, nanang. Alangan mo't apilitak ti bagik ang mga ayat kanina dit. Kat napunas nga roden ti riknakin kwa na. Aniya? Ditak man pakibiyangan. Amok ter aramidat. Naustuan ako ni ti edad. Naustuan ka nga agpaisaw. Saan mo't amay parbang dagiti aramidan? Basta, nanang, tatang. Di na kun pagparikutan. Kalayong kamit na marabyan, anak ka. Wan nga ro tatang, pasensya kayon pasaray da kayon ti agluto iti pangrabyan tayo. Ay na, unan niya man na dito, anak ko. Masyanak lagin ka. Kaputa sigurado abannog mo amin na nabannog. Ano sa kun tatang, kastoy talaga ti biyag ti may sa akahera. Nang runa tanapig sa ti groceryang ayan ko. Ay, kaasi mo ito, anak ko. Ano nga, agbirok ka ngamin iti sa bali apang gadang. Saanan tatang, napatag kanya kung ti trabaho. Gaputa ijayak abim mayag. Ken may sa, mayatin ti sweldok ijay. Ay, sa bagay mo't kinti, anak ko. Ang palagi pang galaan nga. Di mo unay ti agtrabaho. Di mo abuswan tabagem. Wan tatang, agyaman na. Among friend, adda ka barbaro abagar tayo. Kasta ka di, nasayaat mo't tapno saanan ada tayo ti mangikarkarton kadagiti karga dagiti customer tayo. Wan nga rot, makabannog ti kasjay, friend. Naku namon, friend. Iso adakkel nga yaman tayo, gaputa nakita ti management, akurang dagiti baggers. Ket nagnayon da. Wan nga rot, 5 dagiti na hire a baggers kat. Oh, ado da Nasayaat tapno mabawasan ti trabaho tayo. Wana, kat among ka di. Adda ti may isa kadakwada na taer. Ay na, crush ko man. Sika talaga. Crush mo amin na lalaki. Sika talaga. Saan mo't Malawanan, malakit din. Iddepo mo day ta computer mo, tapno agawid tamatan. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ay na, mayat man ang tibigat ko, ha. Kaputa nakita ka manan, madam. Ay, agyang manak, ano kasta? Anya ka dito, may tulong ko, madam. Agyang manak laangan, sir. Ngam awan pa'y laang matyaramidam. Kas makita mat, awan pa'y customer. Huwag ngagpaiso niya, madam. Agumak nga rod, awang buy-buya iti kinapinlas mo. Ay na, Sir Romel, dinakman pagang angawan. Saan ka nga ngawain, madam? Pudno ti bagbaga.
Napintas ka. Malaing kakit din nagbirok iti karton. Tapno saan kayo ang maibusan intun ado ti customer tayo. Uy, close kayo matan kina Romel. One friend, isumat nga minti umas asidag kanya. Ay na, nagasat ka. Gaputa si katipanpansinan na. Idinto ta siya nga agka-crush kan ko na, man-mano ang makisarita kanya. Si ka talaga. Kasasauna ka mata. Wan, nga maamong ka di. Tiyan niya. Nga agkabsat da kini Omar. One friend, naamwak ididamo mit nagsarita. Imbag man, takayat mula tati makigayam kan ko na. One friend, sabali ni Omar, sabali mat ni Romel. Sa bagay. Kananya ti amuta. Amangan no isupay ti gapo tapno agsinublian kayo kini Omar. Ay na friend, saan ang mapasamak date na? Kagurgurak unay ni Omar. Iso apang nga asim, tadi mong dakdakamaten pa'y. Kasada kayat mo nga ibaga, Romel. Manong, namamok ni Nadet. Anya ko ma? Talaga ka di ka masayahan gan ko na. Nasingpet kan nagagat. Naragsakan ko ng tibiyag ko, Romel. Iso adi mon pirjan. Anya? Tangaya mamumutan. Armam. Barang ayatan na ka. Anya? Di mo imbagbaga kanyak. Anya ka di tijak imbagbaga? Apay adi mo imbagbaga kanyak asinong batam gaya mo ni Romel. Ha? Congrats ha. Ay na, maragsa ka nak launay para kan ka. Kunak ngamin hindi kan kakat. Agayat kan ka ni Romel. Nga madamag ka man. Kat, damaga mo na. Talaga ka di nga ay ayatam ni Romel? Kat duwan. Apay, agdwa-dwa ka kadi kanya. Saan mat? Ngamamangan nga no ada sa bali a planom. Sika talaga. Ay ayatak ni Romel. Kat day talaang ti makagapo, no apay asinong batak ti panagayat na. Naragsak ka, Romel. Wala manong. Gaputa inaklon na ko ni Nadet. Anya? Wala manong. Katsapay ko ma. Tawan timakon ko na. Nagsina kayo matan. Awan kamin kanina, Det. Anya ko matiga pong agri-react pa eh. Agyaman lang nagos na manong ha. Kitsi ka nga eh. Sabay ko ma. Tabaliwan mo tan taramid mo. Lumaklakay ka manong. Iso nga agsapol ka matan iti kap-kap na kam. Amok ter aramidak. Di nakpakibiyangan itibiyag ko. Umakon kin ka, Omar. Nalukatak ti messenger mo. At nabasak ti conversation nyo kadag iti babae ka chat mo. Apay nga min napakibiyangan ti messenger ko. Gaputa kayat kwata-kwata nuluklukon na. Kat sana ka nagbidot. Iso nga itad kun ti waywayam. Agsinatan, tapno nawaya ka mga rami diti kay kayat mo. Ay katagsi na ta. Apay, sika lang nga ti babae. Ado ti agayat kanya ka. Iso sina no sina. Talaga nalabas ka, Omar. Impagarap ko no seryoso kay ti ayan na yata. Iso sinumbatan ka nga uray amok nga adda masakitan. Ngam nagbindutak lagayam. Nagadupay lang ay pagbagam. Pangasi mo, Omar. Agbaliw ka kuman. Tasaan nga ay ayam ni ayan. Nagsina kayo mo't gaya man itinubya manak ko. Una nang. Ay, kaano ayamoy ngagpanunot ka anak ka. Saan nga ayam ni ayat? Iso adi mo kung mapaglulukuan dagiti babae.
Apay tatang, nanang. Basol ko no ado ti agayat kanyak. Diya ka amukang ka. Kaano kang agbaliw ay Tatang, naragsakak iti biyag ko. Iso asaan nanas ka na bagaan dakpelaan. Ngam awan tinasayat at pagbanagan tinaalas nga aramid mo anak ko. Kita man ti kapsat mo. Nasingpawit, iso ang naragsak iti biyag na ita. Ti kunayakit di. Nila ang Romel ti kayat yo. Iso asyak ti sangkadilyaw yo. Ay, agbaliw kan anak ko. Awanan ti mangayat kanyak. Amuda siguro nga adun ti babaya naglabas iti biyag ko. Iso adida kon kayat. Sayang dagiti nakarelasyon ko iti kalabas. Impamaysak ko mati maysa kadakwada. Tapno damot nagbanaga ka na sayat. Sana bale. Aywana kung ti sumarunong ayat adumtang kanyak. Tapno na sayat ti pagbanagak. No awan ti kinapudno ti maysa a relasyon, awan ti nasaya at apagturungan na. Agbalin kayo kumaanapudno gaputa saan nga ay ayam ni ayat. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasalitaan, dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Gasa, itibiyag. Nadet, anak ko. Sigurado ka kada, hindi ti pangidyang mo. Wan tatang. Talaga kada, akayat mo ti makikalay sa kin ni Romel. Nga uray agkabsat da iti sigot akayan ayat mo. Wan tatang. Gaputawan mo ti makitak a problema iti dayta. Sa bagay, wan makidiya anak ko. Kaya sabay ko magarod, tanaragsak kayon daw. Tatang. Oh, apa anak ko? Kasla at akayat mo nga ibaga. Awan tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Excited ka ka dito umada niya kasartan, Nadet? Wan Romel. Asino kumangay ti saan ang magagaran. Amin a babae, dayta ti arapaap na. Agyamanak, Nadet. Katsiga, excited ka di? Lao na ya. Diyak may ladawon tiragsak ko. Kaputa si Katag balin nga asawa. Ha? Wan Nadet. Naduma, pagyamanak nga ruti kabsat ko. Kaputa, pinaluspusan na ka. Katsyak ti makaasawa ken ka. Romel. Oh, apay Nadet. At akati ti dakas ang ibagak. Awan, Romel. Awan. Kasano na, Det? Excited ka kadimot lang iti umada ni apa nagkalay sayo kini Romel? Kasasao ka? Ha? Anya itayan ti bagbagang Melissa? Ay, anya mo tanda ito yung babae? Kaslawan gagar mo iti pa nagkalay sayo kini Romel? Ay na, saan mat nga iti kasta, friend? Ngam, basta. Ay na, si ka talaga. Sa ganaam kit diyan na imbag dayta. Tama minsan lang ang mapasamak dayta iti unos ti panagbiag tayo. Wen ka di. Kat inton sumaruno abigat, umay ka iti balay, ha? Apay ka di? Basta, adda ibagak anapatag. Wan na, Det. Umayak. Gaputa amok, adi ka mapagkadkadan. Masaya at may kabalasan ko. Apay ka di, tata? Ni Nadet balasan ko. Sana si Mang Pait. Nagpakaday di kalmar na rumwar. Aging gaita, saan pa nagawawin? Anya? Huwag balasan ko. So, matanagan naklauna eh. Ay, una yan tigayam ko. Diyos ko. Binilinak nga umayak dito balayo ita. Gabuta ada tinapatag nga ibagana. Ngam saan ko gayam nga madanunan dito eh. Mabit lang tata.
Awagak ti gayam ko. Ay, uwan man balasan ko. Tanay, ay na, matadagan alauna yan. Ay, ay. Oh, aday ta. Agri-ring ti cellphone na, tata. Ay, sapay ko matasong batan na. Hello? Aday ta, tata. Sinong batan na? Alaman balasan ko. Nabahagam no sardino, tinapnaparan na. Hello, friend. Nasaya at tanapan ka di balay. One friend. Tay sumati imbagam idi na audi apa nagkuyog ta. Sa dino ka diti ayan mo. Madanagan unay ni tatang mo kan ka. One friend, tapno adda pang kunta ka kinitatang. Ngamin, kinapudno na. Adda akon dito airport. Kit agyang manak gapot tayo mawag ka. Gapot ta 15 minutos laangan, ag-flight akon. Anya? Ay na, di na kami ang hawan akasta. Dahito kasaom ni tata. Ato di cellphone, tata. Hello, tatang. Pakawananda ko ma, no sa anak-anak pakada. Pudno ti imbagak, adda ak dito'y airport. Kat madamdamalaang, ag-flight akon. Anak ko, hindi ka maawasan. Kapag inarapit mo ti Castor, kasano ni Romel, kasano ti Casaryaw, kasano na ito yan. Bayan nyo, tatang. Talaga aplanok ti agabrod. Nabayagan aplanok ti agabrod. Iso nga yung pagnakdag iti papeles ko. Iso nga idi na amok ti schedule ti flight ko. Iso matimbagak nga aldaw ti panagkalay sami kin ni Romel. Anya? Kun tatang, kat dayto yan tinururay ko. Tapno mayaw awan ni Romel, kat mabalas ko ni Omar. Anya? Ay, sana may parpang deta anak ko. Ni Omar din ang pasakit keng ka. Saan na ni Romel? Wan tatang, ngam kabsat na ni Romel. Kat amok amapektaran ti panakaibabain ni Romel. Diyos ko, anya na ito yan, hinararamid mo anak ko. Pakawanan na ko matatang. Ken sapay ko mata mapakawan nak ti Diyos. Ken no anyaman ti katukad da ito'y nga inaramid ko. Tinapatag, makaibalasak. Diyos ko, hindi ka mutay magkakarak ko. Putdentan ti saritaan tatang. Ay ayaban da kamin. Agan-anad kayo kuma. Bye. Romel, Hello na din. Abay kita lang mawag ka. Kanaba naka-off ti cellphone mo, di lang karman. Katyak pa maawagan ti number mo. pasensya kan Romel. Ngam adda akon iti sabali ang pagilyan. Ah, anya? Pakawanin na ko Romel. Ngam adda makagapo. Iso ngay madayo ak. Kat pakawanin nak no maibabain ka. Gapo taawan mapasamak akalaysa. Anya? Saan na din? Hindi na kumaangawan iti kastoy. Pasensya kan Romel. Maamuam to ti makagapo. No apay nga inaramid ko ti kasto. Saan na din? Ibabawim ti magam. Saan? Pudno amin nga ibagbagak Romel. Sa anak nga agang angaw. Sete, ay din kay ti kastoy na kamabay nga naramid mo kanyak ti kastoy. Oh, mata mo ko nagbali na parikot tayo ti relasyon ta. Kamabay. Pakawanin na Romel. Ket di mo namnamaan ang maawagan nakpay. Tamaudin daytoy apa nagsarita ta. Hello? Agyaman ang tanakunta ka matlayang na dit. Talaga nga ururayag ti awag mo, Omar. Iso nga in-unblock ko ti messenger ko. Pangasim na dit. Agsubli ka kuma. Di mo aramidin ti kastoy. Takas ta ti ibagam ita. Nakakasi ti kapsat ko. Gapoy ti panangyaw awan mo kankwana. Ket maipapahin kami. Gaputa mo ti amin nga umadanin ti kalay sayo. Amin nga inaramid ko. Ket gapo iti inaramid mo kanyak, Omar. Ita, amom ka di tirik na ti may babain. Ita, naragsak ka di iti mapaspasamak iti kapsat mo. Sabali ti kapsat ko.
Sa balik, Mat. Siya tinakapasol kan ka saan ani Romel. Iso at di mo kumaaramidan ti kastoy kan kuana. Awanan ti panawan ko adumngeg kadagita ibagpagam. Ket pakawanen na. No naibabain ti pamilyayo. Akas iti pan nakaibabain mi idi nagbabawi ka. Iti panagkalay sata kuma. Anya? Alam, awanan ti panawan ko ang makisarita kan ka, Omar. Ket namnamaam nga iblak kan tumanen. Bye, Omar. Enjoy the rest of your life. Awan, Sir Bianco. Inyo awan na babay. Patay ko tigas tao na. So, ano ba lang? Magtaga po magbiyagan. Natin! Pahinga na natin po. Kaniyang tigas tao. Pangasim ko man. Soble ka. Kasama ko lamang sa kabalan siya manewa. Sa palan si Turo tilugar ko. Sa payan makontrol preno. Sa kabalan! Nakariing kagayaman natin ko. Manong? Okay ka rin. Ganda dito ospital. Awan puot mo. Idiintaray kita ka dito ospital. Anya? Nabartag ka nagmaneho. Iso asabalitin ng iturungan tilugan mo. Kat natin nagka itidaras. Anya? Agam sana na dahi tati panunutem. Agpapigsa ka kit ni. Tapno daras ka nga umimbag. Katurumwar ka dito ospital. Manong. Abay siya. Maikot-isikan ni kita sa Patib ka rin kung tinakam mo iti maamuam. Ading ko. Abay, sakit ka, Manong. Awanan ti may sasakam. Kapilitan na pinutin na. Gaputa grabe din tunor na. Nakababas pinapasama kin ni Romel. Melissa balasang ko. Uwan nga rod, tata. Basol ni nanay dito balasang ko. Di kay agsao iti kasta, tata. Amangan numadaksan ti gayam ko. Mamok. Agapuiti sakit tinakam ni Romel. Iso nagbartak. Aging nga di nakabailan nga iyawid ti bagina. Ay. Awanan ti mabalin tayo, tatang. Oh my. Ikararag tayo latan, asapay la kuma. Tamalawlawagan ti panunot ni Nadet. Kat maamiris na ti bidot na. Kastamot ni Romel. Sapay la kuma. Tamapakawan na ti gayam ko. Ay, wala. Huwag palasan ko. Pangasim ha. Kuyugan ako ma. Kahit ko ang makasarita ni Romel. Pakawanan na kaading ko. Manong Omar. Pakawanan na. Gapot as sikatin ang sagrap iti bunga ti aramid ko. Anyat ni gayat masawain, Manong. Amok ka kaya't nakabalsan ni Nadet. Iso nga inaramid na ti kastoy. Ngam ti dakas. Sikat ti binalas na.
Nasakit na ito yan ang pasamak. Manong. Nasakit tirik na. Gaboy di pa nakapukaw ko kininadet. No kumata nagsingsing patak. Saan siguro ang napasamak na ito eh. Hanggang talpasan. Dahito yung tibunga ti panang balas na kanyak kuma. Hostan, Manong. Hindi ka nagsawi ti kasta. Lakilata ti panagyaman ko. Kabuta si bibiyagak may lahat. Katsabay ko ma. Tadumtang to ti gundaway. Ngayatan nak itinapot no. Kat itulay may ti relasyon me. Kaya't mo asawan. Di mo kagura ni Nadet. Saan, Manong? Nasakitin na ramin na. Ngamamok anak ko lang. Di panunot na. Isojak to polos kuraan. Pakawanan ako, Mas Cesar. Apay ka din, Nadet. Nabayagan ang nagayan ayat na. Kat awan kinagbalin aparikot iti relasyon ta. Ngam ita. Kayat kun ti makiwin naswaskan ka. Anya? Agyamanak iti panagayat. Kan pamatag nga impay mo kanyak. Ngam pakawanan na ko, Mas Cesar. Gaputa kinapod nun. Sa anak anaragsak iti relasyon ta. Nadet, ay ayatan ka unay-unay. Kat nakasaganak ang mga ramid iti amin nakabalak. Tapno agbalin ka na ragsak. Lading itak, Cesar. Ngam nakaikadang akon. Makiwin na swasakan ka. Tapno saan amasayang ti panawan mo kanyak. Anya? Kat iti mapit. Agsubli akon iti pagilian tayo. Kat amangan no di tanton pulos agsapat. Sige. Awan ti maramidak. No talaga din ako naayayatan. Sabay ko ma. Tamabiro kam ti pudpud no aragsak. Hanggang iti ka nito agbabawi ka. Kat mamiris mo nga ayatan nakpailang. Sisasagana ka mangawat kan ka na det. Wan, Cesar. Agyaman ako unay. Ngam pangaasim. Tadi mo ibalod ti bagim iti panagayat mo kanya. Agsapul ka iti sabali. Agyaman kaputa, tagawi ka patlangan na dit anak ko. Wan, tatang. Gaputa kailiw kayo. Kailiw ka mo tayo na anak ko. Inururay ko na ito ang ganito. Kaputa, ano ti kayat kung ay bagakin ka. Tatang. Amambat siguro. Ti kayat ko asawan anak. Tatang. Anak ko, amom ka na amay sa abardado ni Romel. Anya. Dahil ti puno anak ko. Kasi ka ti makagapo iti napasamakin ko na. Anya ti kayat yu asawan, tatang. Gapo iti sakitin akam na iti papanaw mo iti. Nagbarbartang ngaging kadin mo ti lubong na. Anang itunda iti panaka-aksidente na. Anya. Dunggaganak ko. Ta isalaysay ko ti amin. Sapno maamuam ti ustaw ang napasamak. Nalaos gayam tinapasamak kini Romel, friend. Wan na det. Kat maasyanak launay kan kuana. Ha? Asi ti marikriknak kan kuana. Asi. Gapo iti panang pasakit mo kan kuana. Iti likudan ti kinapudno na kan ka. Asi. Gapo iti panang ibabain mo kan kuana. Kan asi. Gapo iti napasamak kan kuana ita.
Ha? Pasensya kan ha? Ngam talaga asaan ngamin ama iparbang ti inaramid mo. Kinapudno na, Melissa. Iti kaatak iti abroad. Sa anak anaragsak. Ken awantal na ti panunot ko. Pampanunutak tinaramid ko. Aging ga anak ayan ayatak manan iti sabani. Ngam awan ti mariknak aragsak iti relasyon mi. Iso anak iwin na suwasakan ko na. Kat isumatan ti panag-awit ko dito pagilyan tayo. Ha? Pangaasim, Melissa. Kuyugan na ko ma. Inta sa rungkaran ni Romel. Nadet, agyamanak. Kaputa nagsubli ka. Romel, diyak laing pagarot akas tigayam tinagpanakan. Putat ti may sasaka. Wan, Nadet. Ngam nabayagan, ngaynawat ko dahi na pasama kanya. Kinunak iti bagik. Nga mga ano iso tigasat ko iti biyag. Dakasak ka babae, Romel. Iso nga ita. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Balsan na. Tapno maikarok tinagbasulakan ka. Saan? Diyak aramidan dahi ta. Gaputan nabayagan na napakawan ka. Katyak nag-imulay ti sakit tinagam ko, gapukin ka. Pagkawanan na ko, Maromel. Gaputa sa anak ka nagbalin anapundakan ka. Nagbalin ka managing bubukod. Kapoy tinimimpan ko sakit tinagam. Nasakitaan na kita napasamak na det. Gamitilaksin dagita sakit tinagam. Langabaklat na ti panagayat ko kain ka. May sungaging gaita. Ay ayatan ka ba'y lang, natit. Katsapay ko ma. Tamay kariyak kan ka nga uray kastuyak lang. Sapay ko ma. Tamayat nak, natit. Ulit agtagkid daw iti pamakawan kan ka, Romel. Pakawanan na ko ma. Gaputa nagbali na kadakas kan ka. Katita na ang ama amiris ko ngay ayatan ka man unay-unay. Pagyaman ako unay na det. Dahil isang kauray ko amang ngagankan ka. Sigurado ka kaday, iti pangedeng mo anak ko. Wan tatang, naamiris ko nga ayatakmat ni Romel. Iso adya akong nagpangatwa. Kat indyayanan ti panagkasalmi. Ay, yung anak ko. Ang mga makbaklaat ka lang iti dayta desisyon mo. Saan tatang? Ang mga nugapulang iti ase. Kin panakakonsensya. Iso ako na makikalay sa kakinkwana. Saan tatang? Daytoy apangadeng ko. Kat gapo iti panagayat ko kinkwana. Dakil ti panagyaman ko iti Diyos. Gapo ta inikan na kami pa iti may sagon daway. Tapno urnusan mi ti amin. Alang arod anak ko. Suportaran ka iti dayta desisyon mo. Agyaman nak tatang. Agyaman nak gapo ta maawatan da. Maragsakan na kading ko. Gaputa inikan na kayo tinamarso. Iti gundaway tapno ituloy iti ayan-ayat yung kanina det. Huwag nga ron ano. Dakal unay ti panagyaman ko. Ala, sapel ako ma. Tagna na yung ti kinaragsak yung ading ko. Huwag ano. Kat uray siya ka. Sapay ko ma. Tamaudi matin ni Lucy a babae ti biyag mo ha. Uwe, nading ko. Agkalay sa kami to kan ni Lucy. Apaman amalpas ti kalay sayo kanina det. Paragsakan na kamakangagiti dahi tamanong. Namiris ko nga awan tinasayat nga itdente aramid ko. Ti panangayayam ko iti ayat. Kasla ko ma tinapasamak iti kalabas. Malang ano. Di mo panunutan dahi ta. Nalpasan ti amin.
Kat lipatan tayo kumanda kita. Tigit ti pagimbagan tayo, ti panunutan tayo ita. Romel, naragsak ka kadimot lang iti panagkalaysata. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko na det. Dahito'y tinabayag ng uray ko. Romel. Oh. Apay agluwa ka. Agbabawi ka ka diyan nakigalay sa kanya? Saan? Nga malagip ko man ang tinaramid ko iti kalabas. Ulitag manan, det. Lipahate mo na ijay. Tinapateng, naragsak tayo ta. Kat agbyag ta naragsak aging gating gana. Juan Romel, ikarik. Agbalinak anasaya at nga asawa ken ka. Tapno naragsak ti bangunan ta a pamilya. Di ka agibalas, tapno saan ka ang makaaramid iti dakas. Pamakawan ken panagayat ti pagturayan tayo iti kaunggan, tapno saan tayo ang makaaramid iti banag, a pagbabawyan tayo. Gagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, gasa, iti biyag. Gasa, iti biyag. Ayapaw, nakitak ni Roy ije Tersina. Ay na, nakaturog ije tugaw. Sigurado, napartek manen de jay. Ay na, sigurado aday ta. Apay, awan ka diti kakadwana? Ay, awang nga raud. Ay na, pinanawan dra gapuda muda nga awanan ti kwarta na. Day tangarod ti madikat. No amuda nga awanan kwarta ni Roy, di dan pagan ano. Ngam no amuda nga da, ay na, di damot mapanawan. Isuda ti mang ibus iti kwarta na. Hey, hun nga raud. Red horse ditoy, red horse ijay. Pulutan ditoy, pulutan ijay. Kat ni Roy amen ti mang bayad. Ngam no na ibusan, panawan dan, nga uray awan ti kadwana iji Tersena. Di da pa'y kitaan. Ay, panyangay nga raud. Gayem da no adda kwarta da. Angam, di danam amaw no awadon kargati walit na. Nanang, adda mo ti tayo ni Uncle Roy? Ay, nagawid ka din ni Jay Balay na? Nanang, nagkape kun nanganda dito'y balay sakbay ang nagawid. Ay, nabisinan siguraw iji Tersina. Amang ano na ibusin ti kwarta na, iswa nagawid. Sigurado day taan, nanang. Amok nga awanan ti kwarta na, tanangalamot iti bagas ditoy. Ay no anda, naggatang kuma iti Tersina mo't ang naggapuan na. Anya? Nangala iti bagas kunam. Nanang, binaybay akon amang ano awanan ti isaang na, katawan ti pangaldawan na, kaasimot. Ay, di nantumog ngamin panunutan ti bagbagina. Nagiti mo gagayim na laang ti pangpangruna na. Uray ka kayso na kwarta na, arak pa laang mau ti panggigatangan na, nga uray mo gayam awan ti bagas na. Ay, awan ti mabalin ananang. Saan mo't anam na minsan abinagaan nyo ang di na kayo mo dengdenggan. Talaga siguro adagiti lagagayim na ate ayan ti ragsak na. Tiyuman nga man ikan iti bagas na Uncle Roy, Geraldine. Tapay mo tinsan. Marumam nga man. Kita nyo di na amo nga gidulin iti kwartana. Dakkel ko mati kwartana. Ngam awan mo't pakairanudan. Ha?
Kat isumait, oray may sa kilo ti bagas, awan apulos insang put na ijibalay, idin tutay ijibalay ti kanayon na apanganan no saan aditoy. Awan ti mabalin insan. Talaga siguro akas jay ni Uncle Roy. Ay na, basta bayaan nyo nga main, tapnog nagam. Tano kanayon yung ikan, awan agruam lang day jay. Anak ko, apay, naibusan ay ati asukar. Adumat na lang, apay ka di. Adumot gayam, ngam apay adi mo inikan ni Uncle mo aroy. Ay na, bayaan nyo nga minana. Di yu ik-ikan, tapno aggatang mo't iti pangkusina na. Ha? Kitahin nyo gapo iti kaaddayo amang mangted iti kanan na. Saanin nga aggatang iti kanan na. Kanayon latta amang namnama kada kayo. Ay na, anak ko, saan ka kumamot akas taa? Tauray kaskasano, ulitag mula taday jay. Una nang ulitag ko ngem jak kanunungan taramid na. Day talaang aggasgastos iti awan kas iskan abanag tammo ng aramidan. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Naimbagkan ko na, tawan ti putot na. Idinto tasi ka, kat ada pamilyam. Saan tayo nga amo di sumarunong nga aldaw? Kasano? Numay sa kadag iti putot mo, kat kaslaki ni Uncle mo aroy. Ay na, depende day tayo iti panang padakkel iti anak, nanang. Ala, awanan ti maibakak anak ko. Sapay la kumangarod. Ngampa nga asim, tadi ka unay aglablabas iti panagsasaom. Gaputa paapan ka pa'y laang pasuble ni Uncle mo aroy. Anya? Ay, parikot ko niton nga anak ko, manang. Apay ka day. Jak amo, no apay nga taan nagdagsan ti daranakin ni Uncle na aroy. Idinto taawan matyar aramidan ti Uncle na kankwana. Ay ka, tibain na siguro Takas jay ni Uncle na. Banag ajak unay kanunungan nga aramid na. Di naman la respetwan ni Uncle na. Ay, talaga siguro akas taniton. Gaputa nakaadal. Ang mga numabain nga dati makaibaga nga artek ni Uncle na. Idinto ta iso ke maysa nga inhinyero. Ay, tulungan nakman amang bagbaga iti kaanakan niyo. Ay saus, pasensya ka na din ka. Ang muray siya. Ay. Bumde nga ka makisao iti anak mo. Mabainakin ko na. Talaga asabali ti ugali ti anak ko. Jak amo, no ti adal na nga tati pampanakkel na launay. Derek, di yu ka din nakitkita ni Uncle yu aroy. Saan? Ha? Amo pa iti dayaroy. Aon ti bibiyang migan ko na. Saan mi kayat akasang sango, gaputa na anggod. Aniya? Wen, saan mi kayat akasang sango? Ngam isumat yung mas asidag kada kami. Iba kayo man, tagdigos. Anya, nagalasmat dagita balikas mo si ka Derek. No ada ti kwartana, kay kayat yo. Ngam no awan kwartana, iba kayo adiyo kayat. Ha? Kat isumat, da kayo ti mang ibos iti kwartana. Mairan-ranod kayo iti pagbambanugan na. Isu adi ka kumamot agsaw iti kasta. Daw-dawatin mi mo't aya. Saan mo't Kat uray no adda panunot yo. Baybayan nyo mat nga rod nga iso ti mang ibos iti kwartana. Ngam saan mat tanalaing kayo. No amo yung ada kwartana, mapan kayo ijay tersena. Kat inton amo yung anabartag. Mangala kayo iti kayat yun nga inuman. Sa ayon to ipabayad kan kwa na. Anya? Nalabos dayjay Derek. Apay ka di, auntie. Damdamagak no nakita na ni Uncle yu aroy. Ngim imbaga nakit din nga awan bibiyang nakano.
Anya? Nakaungot ak ngarod kan kwa na. Iso ajak nalapdan tinagsao. Ay katimbagayo kumaanti, asaan anasaya at tikas jay nga inbagana. Tanon ni Uncle Roy, ikap kabilangan na matida. Kano adda ti kwarta na. Iso da mati mairanod. Dayta ti imbagak kan kwa na. Barang no maamiris na. Geraldine, ingay man kita ng kalyo aroy jetersena. Apay ka di. Ay na, napartek manen, kaya di na amutar aramidan na. Anya? Wen, nakapitpitak tibado na, nakadungdungritan, nakangangdod. Apay, asino dagiti kadwa na ang nagiinom? Da kami. Da kayo matgayam. Ngamapay nga rod ngawan man laang ti kinunayo akitaan yun ni Uncle. Gapu ka di, tawanin kwartana. Kat di yun pagan ano. Ah, Nalabis kayo mat. Nagsasao kayo. Kasla kunam no kalaingan kayo unay. Ay na. Imbis nga ibuson nyo ti oras yo iti tersena. Agawid kayo iti babalay yo. Ngam na masadot kayo. Ay katulungan nyo dagiti naganak yo. In kayo tulungan datatang kinanang yo iti uma. Insan, limabas ka kadidita tersena? Nakita mo ijay ni Uncle Roy? lima basak. Ngamjak la napansin o da ng kaloroy jay. Ngam, jak insardengan at lugang ko. Anya? Apay ka di? Eh kwa, manungaminin nga aldaw asaan na si Mangsampot ni Uncle. Aging gaita, saan pa'y mo ta nagaw-awi di balay? Ay na, problema ay aday ta insan. Sigurado nga day opisina na at tersena na Anya? Uy, iso di mo pa kadanagan. Agawid to day chay. Ay na. Usaron taman kit di tilugan mo insan. Inta ko mabirukan ni Uncle Roy. Tumaktak. Agsaysayang ka lang iti oras. Bayamon, agawid to la tayo chay. Anya? Talaga gayam nga awan ti bibiyang ni Insanton ka ni Uncle Roy, auntie. Hay, idi pa'y laang kanakan. Jak mo, noon niya ti basol ni Uncle yo aroy kan kwa na. Ay baki di kalman, auntie. Kunak nga usaron mi tilugan na. Tano mabalin, mapan mi kumabirukan ni Uncle Roy. Ngam ko nanakit din. Tumaktak, kinsaysayangag kanulaang ti oras ko. Aniya? Wananti, dayta talaga timbaga na. Jak maawatan day jay akasinsin mo. Noan niya launa iti pagsaksakitan tinakam na kini Uncle yo aroy. Idinto ta di mat pakibibiyangan ni Uncle yo. Uri siya kanti. Jak maawatan ni insan. Ngam, jak lag sasaon. Gaputa amok adi namot laang denggen dagiti ibaga. Uncle Roy, apay nga da ka diti waiting shade. Apay anda basbasa ka na kaida. Agiyaman na, gaputada ka, Geraldine ka na kan. Diyakon ka pa ulan ti pakikidikalman. Iso ngayon turog kon dito. Apag iso ti panagtudo na iti nakapigpig siya. Iso na basbasa. Apay, Uncle, awan ka diti kadwayo? Ada da direk, ng pinanawan nakpot dito. Iso adakal ti panagyaman ka. Gaputada ka, kanakan. Ay, Uncle, gaputa di ka mauray nga agawid iji kalapaw mo. Naman nga aldawan. Mapisina, kanakan. Sa balay diriknak. Jak maawatan diriknak, kanakan. Anya?
nakapsudak adakan. Ken marigatan nga umangas. Ay, mabit lang, Uncle. Awagak ni Uncle Dingdong. Ay, abang, taipanda kay di ospital. Ay, sana. Iawid na kiti, di kalapaw ko. Saan, Uncle? Ipanda kay di ospital. Diyak kayat nga dati dako sa mapasamakin ka. Ay, agyaman unay, Geraldine. Sigalaang tinakarigna, iti pamatang, ti maysa akanakan. Anya? Awanan ni Uncle Roy, nanang. Auntie Selena. Aniya? Ay, apay pinanawan na kami mutin, Roy, ading ko. Ay, Complete ka doon ti sakit na. Isuwasaan na naala iti agas. Dehydration. Sakit ti baga. Kanda dumapay. Kasano nga men, asaan ang makaala iti sakit. Kat mabaybayan namat ti bagina. Dumabartag saanan amangan. Arak laang ti ipapaunag na. Iso akasta. apo ay ading ko. Apay pinanawan na kami. Apay ngay. Nasakit mo na indirik na. Tauray kas lang ni Uncle Roy. Napatiglat-tagan niya. Kas na jak maaklon na pinanawan na tayo na. Apay kalat, mat di pupusay mo, Uncle Roy. Napigsa ka mat itinauli. Apalang sasango tayo. Gamapay. Gumsapay ko ba? Tama pa kawanan ka nagadisaan alasaya at ginararamig ko Uncle. Awanan ti sirbi dagitang ibagbagam ko na. Gaputa di na kan mangag. Geraldine. Uray sangit mo amin na sangit. Awan matlaang ti sir-sirbina. Gaputa di na kan mangag. Apay nga minakasta kayo. Apay adiyo amo nga ipatag dagiti kakadwayo. Gaputa awanan ti pakairanudan nyo kan kuana. Di yun pinaganano. Na di yun kumapinanawan ni waiting shade iti daydi amalam. Nanabit. Naitarayat ako sa di ospital. Tata kayo ang makakit-kita kan kuana. Anya? Nagsakit. Ipatpatag na kayo. Nga mapay adiyo man la impatag. Nga uray kas di kumalaang di kinatao na. Kasi, Geraldine, gusto ko man. Hindi na konsideran. Gaputa na laos. Ti singir, ti konsensya. May sakameton. Awanan utang ana imbag anakam mo. Ha? Sipod pay. Diyak nakita nga insakit mo day di Uncle Roy. Anya? Apay insan. Nalipatam ka din, idiubing ta. Insan? Siyak. Uli na aki ti ama. Idinto ta si ka. Kat saan tayo nga amam mo no asino ti amam. Ah, Kat nalipatam ka di, idiubing ta insan. Nga awan ti agaw awir ka ta. Ngam kasapulan amang gad dagiti inata.
tapno adda ti igatang ta iti gatas ta. Kana sino tinagaw-awir ka data? Ni Uncle Roy, san ka di? Geraldine. Dakkel day ta nga utang ana imbag anakam taken kwa na. Nga mapaya di mo kinailalaan ni Uncle. Uri na minsan la kuma. Apinakan mo. Hindi mo kabailan nga iyayab kan kwa na day ta. Idinto ta idi ubing ta. Nagdawat ta iti kwarta kan kwa na. Adamat lang ta itid na kadata. Pag-aasi minsan. Gusto ko man. Hindi mo nisitir na kita. Kaputag mapabawi ako. Namiris kong na kita nagkurakan ko na. Kasla. Jakpayan kabailan ti singir ti konsensya. Iso gusto ko man. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y tanging handog lamang. Dalpasin ti panakay masayag ti banggay na Uncle Roy. Kat pangasi huma, tapalubusan na kon ngagsaw. Manong tirek. Umunay damin. Pakawanan na kuma. No binaybayak na Uncle Roy, iti daydagon daway. Maladinita na kiti pupusay na. Kat kasaladyak kabailan alabanan ti singir ti konsensya. Nga mawanan ti maramitak. Gaputawanan ng Uncle. Di naman tila makita da kita. Wen, manong tirek. Nalpasan ti amin. Iso alipatan tayon. Adalayang ti kayat ko ngay baga. Katamu tayo man. Nga uray kaskasano. At datin ba tinaasa ni Kuana. Kati di si bibiyag palang kanayonan nga ibaga. Ani Geraldine, tinakariknaan na iti pamatag ti maysa akanakan. Anya? Anya? Iso ako na ani Geraldine, ti mangala iti balay na, kastama ti lote na. Kat niton, kanakan na kanulat ta, uray kaskasano. Iso asika ti mangala iti uma, asigod amulmulaan ti inam. Una yan, Uncle Roy. Talaga nagsingpat kayo. Jak impagarop, ngay kanak iti sanikwana. Karkaro ang tutog tiriknak. Gapu iti babawek, gamawanan ti maramitak. Nalpasan ti amin. Iso nga'y karkararag tayo. Asapay la kuma. Tamapakawan na tayo amin. Itinagkurkurangan tayo. Katsapay la kuma. Tasumaklang ti kararwa day di Uncle Roy. Iti pagarihan ti Diyos. Gagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasat iti biyang.
Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biag. Madulangan ngal daw ti orayan, kasangay mo mata, nanak ko. Ay, way nga rod, mama. Sapay bisa kiti trabaho. Di ka di madana ka, nanak ko. Adamat ni Kumarek Linda akadwak amang isagana iti amin, no bilang lang. Sa bagay matkidi, mama. Wano, ayabak dagiti kakasinsin mo. Sino ak kakasinsin ko ti ibagbagayo, mama? Kat desra kan Veronica. Kunaklakit din o daya adona ti bagbagayo, mama. Anyaga po nga wisat day dyan. Ay, mangimbabayin lang, mama. Nakababayin nga umay pasalsali dito eh. Kat amuyo mo ten, tunggal kasangay ko, at umay dagiti kakadwa ka nurses. Wan ka di, anak ko. Saan ko nga awisan, dadona? Oh, da kayo magkaya, Manong Ben, insan. Ay, di nakman auawagan itinsan si Kadona. Ha? Nurse Venus ti awag dagiti tattao kanya. Gayem kuman wenno dagiti akin amamu kanya. Ngamsik ka, insan kun kunamkit din. Uray lang napleng tilapayag ko. Anya? Kanayon mo nga imula iti panunod mo. Nga awan ti insan mi akasken ka. Mawatam? Ha? Iso pa nga asim man. Di nakawawagan iti insan. Nang runa no iti kaaduan ti tao. Nakababain no da makangag salbang. O na yan ti kasinsin mo, anak ko. Ayun nga rod, tatang. Nalabos ti pa nagsasauna. Uray nakla pinabainan iti kastaunay iji paglakwan. Ala, bay amlatan, anak ko. Di mulatan ikaskasaw. Makapasail itirik na, tatang. Nang runa, kat kasinsin ko pa'y amis mo. Awan mo't ti mapukaw ka data. No saan da ka nga ibilang akasinsin, anak ko. Anya ngay nga raw. Saan tamot ang mabaling nga ipilit ti bagita kadakwada? Ay, sa bagay mo't kit di ah. Dahito'y ti kanayon mo at andahanan, anak ko. Awan ti makaabak iti tao anapakumbaba. Tatang. Isu nga urain niya pa iti bagbagada. Makapasair man itirik na. Bay amlata. Panunutim latan asaan amay maysa ti aldaw. Nagsakit at talaga tinakam ko iti dayjay akasinsin ko, Marlene. Ay na, friend, bay amlat na. Saan aday di akasinsin mo ti makadadaal iti aldaw mo? Ay, bayam ati panawan ti makaamu kadagiti tattao akas iti kasinsin mo anagalas ti ugali na. Sa bagay mo't kit di ah. Ag-focus ka pare iti bagim. Ayun gayam, saan ka di nga itaalawas ti nagsaritaan ta ama pantagen roll? Ha? Wan gayam anya. Kat mapantan inton bigat. Wan friend, masapat na tapno masapat amat amalpas. Wan tapno makaawid damot lang amasapa. Tapno adapay oras kong agsurat iti script ko agasat iti biyag. Wan friend, tapno makapurchase akmat lang iti lakok dito store ko. Kumusta ti panag-enrolyo, anak ka? Ayos lang, tatang. Kay, inton kaano nga iti sirikyaw. Into no September 3, tatang. Ne, dandani mo na. Uwan nga rod, tatang. Iso anas kan nga agagatak nga agtrabaho. Ta inton mangrug iti klase mi, magudwagudwan to ti oras ko. Uwan anak ko. Mala, kabailam day ta. Si Kapay. Agyang anak, tatang.
Amo yung mama, nadamag ko ang nag-enroll ka ni Donna iti caregiving. Ha? Ni Donna? Nag-enroll iti caregiving? Wen mama, nangag ko kadagiti karuba. Kadwa na kanu ni Marlene agayam na. Jay pada na matlang nga poor. Anya? Hay, ag-enroll lang aruden, caregiving pa lang. Di naklatuladan ang nurse. Ha? Makapayla ka talaga. Makangimpapay na kasinsin. Ay, goodbye amlata. Anya nga rood no iso lang ti kabalan na. Sa bagay, no bilang ta nursing dalayan na, gastos pa lang, amok adida kabaylan. Katuan mo. Pangalan ko man ni Anthony ti busbusan ti anak na no bilang lang. Ay, awan mama, amangan no ma-stroke nila kay Anton kapiti tuition fee. Eso husto lang kinido na ti caregiving a kurso. Taiso ti kabaulanda. Nasayata na Granata, Ben. Ha? Hoy, di mo man dadailan daltaw ko si ka Henry? Ha? Ibagamo no anyat ibagam, tagawid akmetten intun madamdama. Nangag ko nga minitaya pagsarsaritaan da ka dagiti kakadwata nurse dito eh. Pudno ka diya binugkawam ti may sa pasyente. Ha? Wen, pudno binugkawa. Apay, anya ti parikot mo? Anya? Saan arumbang da diya nga naramid mo? Amo mat, kas may sa nurse, kat saan arumbang da diya. Kasanumat ngamin, ipapilit na ta muna. Mawatam ko maa, tadakit nga ruti marikrik nana. Kumparakan ka. Ay, basta, nusyak, saan nga agbalin ti kakasjay nga ugali ti patient? Ungtak mo siyak. Amuyo ma, istrikto ang. Oh, apay kasta tilang nga managawid, anak ko. Marurutak man, mama. Tapay? Nakaungat ang kami ni ti may sa patient. Nagtangkan tumay kami ti ulo na. Binugkawa ko na. Anya? Sana mabalin ti kasadyang ipapilit na ti kayat na. Anya? Kat anya lang ang timako na dagiti kakadwa ba, nurse? Anya pa'y ngay, padasan da ti sumanao. Tay iraman ko iday ti pungtut ko. Isungarot na nagawid akon. Tadyak kaya't nga adapay ti unget ko ijay. Tamang ano anyampay ti may pagpaga. Nagalas talaga ti ugali dayjay abakla, tatang. Ha? Asino ti ibagbagam anak ko? Asino pa'y kuma? No saan ani Ben? Ha? Apay manay? Imbaga ni Manang Raquel kanyak. Anapan kanu gimatang iji tersena na idi kalman. Katawaan na kano. Anya? Agasem man, uray ti panagadal kumanen, katawaan na. Caregiving laang kano, kumparakan kwa na alisensyado a nurse. Anya? Kasta timbagana? Wan tatang, kasta unay kanu nga rod akatawa na. Unayin day dyan nga anak ti kabsat ko abak nang. Apay adidalat tayamanay nung nakaturpos da. Saanin ang masapul akatawaan da pa'y laing tipadad at tao. Day tangarod tatang. Unayin. Noan niya launay a klase ti pa nagpampanunot ti adda kadakwada. Saan laang ajay may sa pasyente ti binugkawan dayjay anar, sir. Ha? Kat uray na ti pasyente may, kat binugkawan na idi namin san nga aldaw. Anya? Kan saan laang aday ta? Uray di aday jay las abed. Binugkawan na mo't laang. Nagmadingarod tirik na di watcher na. Iso anak ko na nakanyak nga idarum na dayjay anars. Iso ti pagsasaritaan da dito idi kalman. Pagtitinulungan da kano nga idaram.
Sila ang dagiti pasyente kan kuana. Ay, unay mo ni Ben. Saan anasaya at dayjay nga aramidan na iti pasyente? Rumbang kuma nga iso ti makaawat. Day tangarod na. Imbis ko mga iso ti makatulong. Ngam saan may? Bugkawan na mo tin dagiti pasyente. Saan na ko mga usarin ti kinaners na. Tapno aramidan na ti kasjay ka dagiti masakit. Si kaming ganit masabat ko, Donna. Ha? Siguro, mapan ka ag-eskwela niya. Nurse Venus. Ay, wow! Kasta di kaya't kung ayawag mo kanyak. Nagmayat ating ganitila payag. Kaya't ko lang ay bagakan ka, akat katawaan ka iti panag-eskwela manen. Anya? Anya kumangay iti magunod mo iti dayta caregiving. Insan... Shut up! Di nakawawagan iti insan. Kunakman! Sanaya! Sorry, Nurse Venus. Ngam saan mo kumamot at agibasitan ti caregiving? Iti kinaado ti tattao. Si kalaang tinakangagak, alaang laangam ti caregivers. Katisumat? Just. Saan? Akas la kanyak a nurse, ha? Anya? Wanan no iso ti ammom, Nurse Venus. Sapay lakuma. Ay, nadadaal manan ti aldaw ko, gapo iti kasinsin ko, Marlene. Ha? Apay manan, Donna. Nagsabat kami ngayon itay. Kasta unay ti panangkat katawa na kanyak. Anya? Makapainsultumat ka, tikas jay nga aramid na. Bay amon, kas iti kanayon nga ibagaday dinanang ko. Bay antayo lang kano dagiti tattao amang katkatawa ken mang tagtagibasit kada tayo. Ta saan nga amin nga aldaw ket kukwada. Ay, sa bagay matkit di ah. Bay amlaeng nga agkatawa aginggat kay kayat na. Kukam tumat ti maudi apaggaak, Donna. Ano? Kasta timbagakin ka da japaket? Ay, saan ka kuman nga gungit? Panunutom kidi kan amerisa man na imbag ang nagbidot ka. Ay saan? No para kanya, kasayaatan nga ramidam ita. Kit mapan ka agkid daw iti pamakawan ka dagiti pasyente abinugkawam. Ken naibabain mo iti ward. Ha? Di mo kumamot lang dagiti pasyente. Nang runa dagiti watchers da. Ngamin, ammo kakabailan da ka nga idarom iti inaramid mo. Awan ti makaaramid kanya kiti kasta, Henry. Never! Anya? Ala, adakin ka dayta. Ngam no ituloy dati panangidarom dakin ka. Kit maikatan ka iti lisensya. Makamu ka. Awan matirumpa nga pagdanaga. Gapot to confident tak nga awan basol ko. I just did my part, you know. Part? Saan aparte ti kinaners tapno mangbugkaw ka iti pasyente? Tandaanam dayta. Isumat ti madamdamag dito lugar tayo, tatang. Anya? Isu lagayam ngay dinasabat ko ni Muna. Kat dinak pinansin. Kat pinansin ko pa'y. Agparparikot siguraw. Uwan, tatang. Saan la kano amay sa awatcher ti pasyente iti ospital apag trabtrabahuan na tinag-file iti kaso kontra kan kuana? Aduda. Anya? Naggalas ngamin ti ugali dayjay abakla. Usaran naman ti kina-nurse na. Tapnumang tagibasit iti pada na atao. Na yan daya kasinsin mo. Kasanaw, numaikatan iti lisensya kas may sanays. Gapu iti kas jay nga inarabid na. Kat, anya ngay ngarot. Basol na atatang.
Nangato ngamin ti panagkita na iti bagina. Isu akas jay. Anyat amo tayo. No isu ti wagas, tapno maamiris na, asaan anasayaat, nga usaran na tinagadalan na. Tapno mangibaba iti dayaw, ti pada na atao. Awanan tinamnamak, mama. Awan laban ko iti kaso. Ha? Ay, namnamae ko na may katana kiti lisensya. Kat saan ako na makatrabaho iti uray sa dino a hospital. Anya? Anya nga rod, mama. Dahito siguro ti dosa kiti amin asana na sayading aramid ko iti pasyente. Anak ko. Nagsakit a panunutin. Gaman niya nga rod. Aklo naklatan tawa na talaga ti laban ko kadag iti lima alang idarum kanya. Una yun, anak ko. No, apay mo't ngamin, akasta ka kadag iti pasyente. Mama, aklo na kasyak tinagbidton. Inusar ko ti kinaners ko. Nangato ti panagkita kiti bagig. Gamita, siyak matlang ti bimagsak. Kasano nga rod itahan, anak ko. Pagtrabahwam nga eh. Makamutitan, mama. Magsapulak tulangin iti sa bali. Kamaudyanan na tatang. Manulaangan alawas. Makaabroad akmatang. Ay, huwin nga ron anak ka. Kasla ka ano lang, hindi nag-enroll kay tikirigivang. Ngamit agabroad ka na. Wan nga rod tatang. Maitrabahok matlaangan, ti kakaiso na nga inadal ko iti innem a bulan. Ala, anak ko. Kaya agsingsingpit kay jay Wan tatang. Kanayon ko alaglaги pan dagiti kanayon yung nga ibilbilin kanya. Agyaman aknukas ta. Di mo liplipatan ti kanayon ko ayunay unay keng ka. Nga iti amin abanag ken gundaway ket napakumbaba ka kuma. Uwan tatang. Dayti daytoy abiyag anak ko. Awan ti makaabak iti tao a napakumbaba. Kasaya at na nagranata kapsat. Ha? Amagano nawaya kayo inton malam. Umay kayo ijibalay. Ha? Taapay. Adama pasit asagana ni Dona sakbay ti flight na inton umay alawas. Kasta ka di? Wen, kapsat. Umay kayo ta pagsasangwan tayo mo't at isagana na. Pakibagam kin ni Ben na umay might. Alawan, kabsat. Umaya. Oh, adda ka matgaya mo, anak ko. Well, mama. Ay, makabanlog matagtrabaho. Anya ngay nga rood, anak ko. Aganos talata. Mama, mabisbisinak. Nakaluto kayo ka din. Sana kun nagluto, anak ko. Napanak ngamin nakipangan itay ijay ayanda doon na. Kat adamat impayawid na kanyak amakan. Ha? Anyat okasyon ni Jenda doon na? Nagluto damat tagabrod mat gaya man. Anya? Wen, itrabaho na kanumat ti inadal na kas caregiver ijay Norway. Flight na kanu inton umay alawas. Kasta ka di, mama? Hay, naimbag pa iti kasinsin ko. Si kamat gayam,
Insan Venus, ay, Nurse Venus kunak kuma. Ha? Nakaawit kamit gaya man? Uwan, naikanak mo't iti 2 bulan a bakasyon. Uwan gayam, naimpagmanta saan kan a makaungot kanyak ita, ngaw-awagan ka iti insan. Idi ngamin kat kasta unay apungtot mo kanyak. Si kakit di mahit insan. Pasensya ka kung mahiti pa ng tagtagibasit ko ken kay di ha. Amom, mababai na kita ken ka. Ha? Amo kinsan, naglablab sa kidi. Ngamit ha, kaslawan pa yung tirupak ni parang ko ken ka. Lang-laing iditi kurso ma-caregiving. Ngamit ha, adayo na pimpintas ti biyag mo ngamit siyak. Awan day jay insan, si kakit di man. One thing I learned, iti amin abanag kat kinapakumbaba ti kang runaan. Anya man tinaragpat mo iti biyag. Nurse ka man, wano kalaingan a doktor. Saan kuma nga iso ti usaram, tapno na babati panangkitam, kan tagibasitam ti tattao. Kan, kayat ko lang ipalagip kan ka. Iti kaano man, saan ala ang laangan, wano just ti kurso a caregiving insan. Nangruna, kat iso ti in demand ita. Husto kay di ita insan. Siya kalisensyado nurse. Nagbalinak mo na para dalos iti kuko, kanagkulot iti buok, agkulay iti buok. Ay, sinayang ko, tinadal ko, kapo iti kinangatot iti tayab ko. Adal day ta kada tayo insan. Lipatan tan tinaglabas. Tinapatag, kat naka-Ameriskan. Umay kakit di iji balay no adawayam. Tamapan-taman agsamgyupsal ijay town. Ayabak tumutlaang ni Sir Silver. Jay teacher ko nga iti caregiving idi. Akanawin amang iba ka. A humbleness is the key to success. Anyaman tinaragpat iti biyag, saan ko mga usaran tapno tagibasitan ti pada a tao. Kanayon tay kumaalaglagipan, nga awan ti makaabak iti tao, anapakumbaba. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Gasa iti biyag. Gasa iti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, Gasa iti biyag. Ay, Jonas, anak. Asino ka DJ imayitay? Jay kolektor ti co-op anak membro ak nanang. Kastaya. Nanang. Ika, pinagkapim ko Kapaya di mo mo't pinagkapay, inayabam ko Inayabak nanang. Hindi na kaya, gaputa-pututin ka na. Ay, asino ka day, jay imayan ako. Ay nanang. Jay kolektor kung alang arudan. Nyamot tinti kasta. Iso nga iso ti damdamagan nyo. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, managlip-lipat ak nga minain. Bugalin sa ti bumakay. Ay, habo. Malala, hustong lakay. Di kan dumaya budom. Awatom ka dilatan ni nanang. Makaumang arod. Kasta talaga, numapanin ti tawin ti may sa tao. Amangan nakarkaron to ati pagbalinam, intun sika ti lumakay. Ay namanang, alaan nyo mamut dito'y balayo ni nanang. Na, taapay ading ko. Makapasyudot nga rod. Agkabaw nga tan No daduma, ulitan na tibagbagana. Ay na, ading ko. Ano usam kadilatan?
Kasta talaga, gaputa bumakot. Kita kayong mga rod ti mga iwan, no nagagat kayong alaang. Uray anya ti kayat ko ang mga ala dito'y balay. Di namot nga rod kayat ading ko. Nangagmumot, tinakunana, idinagkuyog kami kini Johnny, amang sokon kumakankwana. Ay, nakar-arte bakit? Saan kayo kumamot akasta ading ko? Talo tayo lang agkakabsat. Isu nga ipatag tayo kumamot ni Nanang. Akas iti pa nang ipatag na kada tayo. Jonas! Jonas! Ayan mo ka di! Apay ka dilete. Ay napo, Jonas, darasam. Umay kapay! Ni Nanang! Apay ngamin aya. Kas ka lang uraman. Ayaw. Jak penalpas tu ubrag dito italo. Ngam ayapan na kong ngagawin. Kaya po ba'y ang pailaan di aramidam, Jonas? Tani Nanang! Nag-iti agdan. Kasla di na may garaw, di may sasaka na. Nya. Manang, agawahan niyo ko ma. Intayo siya balay. Ha? Apay ka di ading ko. Ni Nanang, nag-itagdan. Kat di nan maigaraw ti may sasaka na. Kan kasla marigatan ng agsaong. Aniya? Apay? Awan ka di gamin ti kadua ni Nanang? Ay namanang, awanan ti ato asaw. Tawan ti nakakita iti husto na pasamak. Isungayin tayong, agsaganakan. Tamapantayo siya balay. Tarasam! Jonas, ading ko. Paralisado ni Nanang. Manang, Saan ang masigurado ti doktor? Nagsubli iti normal, ti bagay ni Nanang. Nga oray ipantayo iti therapist. kan, anya ti kono ti doktor. Apay akasta. Posible ka nga stroke ti makagapo. Gapo ta kinunan hinanang. Akalila at marigatan nga agangas. Aging gaan nagsip nga ti matana. Bayat nga mululi ti agdan. Kat, anya ka iti plano manang. Iawid tayo ka din ni Nanang. Wano dito ospital ba lang. Naku na ti doktor. Amabalin ang ma-discharge ni Nanang. Iso nga iawid tayo latan. Ta ituloy na ti agpaimbag ijay balay. Jonas, anak, yan anak man, hindi ka na. Manang, kano na nga kayo matay? Mabisinak nga rod, manan. Wala po. Unay mo na na ya. Bakit kayo nagpigsa kayo pa ilang mga Maran anak kaw. Ikanda kaw, hindi ka na. Awan ti masida, naibusan. Nay, sana balin anak kaw. Opo, nalawanan. Uray niyo, dahil nag-agaw iti ka ninyo. Garay, balasang kaw. Apay, saan ka di akayat ti inayaw, ti makipagnaud dito'y ayan yaw? Saan nga rod tata? Ay wak idi ngam di na kayat apumanaw iji balay. Sa bagay, kasta talaga lagi ti addan idad na. Di da kayat apanawan ti balay da, nakairwaman da. Wan nga rod tata. Sa bagay, uray siyak. Ay ayabandak ti anak ko ijay syudad. Ngam kay kayat kulatan di taoy. Tapres ko ti puloy ti angay. Wan atata, may mayat adito'y latan ti pagnaadan nyo. Tapno makaliwaksay kayo pa'y. Tano ijay syudad, awan na.
Awan unay ti pagdakiwasan niyo ijay. Wen nga raw balasang kaw. Ang masabalyak man ti tungtungan ta. Balasang kaw. Gabain, sinarong karak ti inayaw. Kit maasyanak man king kuana. Apay ka di, tata? Ngamain, kinunana kanyak at tipidin ka nun ni Jonas ti kanan na. No daduma, di dapay ikan. Anya? Apay nga awan timbaga ni nanang kanyak. Kat nagapuak ijay itay lang. Amangan numabutang amang ibagaking ka. Ngam pangaasay balasang ko. Di mo ipagbagakin ni Jonas asak din ang idaanon king ka. Amangan nubadaksanak kin kwa na. Ala, wan tata, di kay madanagan. Siyak ti makaam mo. Apay aya atila ipagbagam ka na kitila tao ngom umay mang bisitakin ka na. Ay, anya ayan rayta. Di ka man naging didam mo nanang. Amok may bagbagam ka na kitila tao. Adi ka pakpakanan. Iso anakadanon mat kinimanang. Ay, anya? Naggawan panunot yo bakbagitan. Basi labanag. Ngam apan nyo idandanon itita tao. Jonas, nakaw. Di yun ulitin tagipulong ka na kitita tao. Agyaman kayo pa. Tada kayo pa dito'y balay. Kat asikatsuin kayo. Agyaman kayo. Tanaanos ta asawak amang tagtagibi ka na kayo. Nga uray manugang yulang. Jonas. Oo. Katapay ngagsakay kayo ngay. Pudno gayang ti maidandanon kanyak Jonas. Kanal mo abudtakan ni nanang. May sakamit akong sindidor. Talaga ang nagalas ti ugalim. Awanan ka iti asing nga anak. Pangasyo. Di kaya gapan. Gapulang kanyak. Urayan yaw ang matayan. Tapno jak magkita kan mangmangag. Di pa nagapapayaw. Nanang. Ay, talaga nga awan maraknaka mo, si ka Jonas. Pudno gayam amin ang maidandanon kanyak. Kat iti pa'y mutlang kami nga ibagbak nga laan yun ni nanang. Wan, kayat ko nga alaan ni nanang. Ngam di namat nga rod kayat. Kat pilitam di mo nga rog kayat nga ungtan. Kan maysa, mabainak mutan ita asawak. Iso ti marigrigatan nga agay aywan. Kayat mo asawan? Saan ka agrigrigat ang mga aywan kini nanang? Kat talaga man. Ay, unay kan Jonas ading ko. Kurangam lat tagayam titulong ko kana kayo. Saan pa'y ka di nga umdas ti araramidak? Gatulaki nga drama mo na ya. Alain nyo latan ni nanang, tapumanaw kayo dito'y balay. Tapno da kayo mo't timang pakan, mang digos, kin mang sukat kin kwa na. Nanang, pakawan na kami kuma. No adda dagiti panawan, amasaksaktan mi tirik nayo. Ay, sakit di di paspasinsyaan raw. Kabaw tajak mutin, kabalan, di bagay. Di kay agsaw iti kasta, nanang. Ipatpatag kayo, iso amaawatan kayo. Agiyaman na kanakaw. Alan, yawid na kaw ni Jebalay. Akaw, awid na kaw. Ngam nanang, amang ano kanayon na kay tumanin nga ungtan ni Jonas. Saan na balay narakaw? Manusak, kan mawatak di kapsat mau.
tinapatag, makawid ako. Apay, nanang, diyo ka di kayat iti balay mi? Adda ka di ti diyo kayat kanya? Wano ka dagiti anak ko? Awan, narako. Dumalang, no ichay mo't balay, ti pagtugtugawak. Ta, ichay nga bain, tinakayruamak. Ala, nga rod nanang, bayan nyo. Tay tulod kayon to iji balay, intun bigat. Nay, apay agsakit kayo ngayon, nana. Saan kayo man nga agarte? Ang mga no adamanan makakita. Kat adda pa'y may bagada. Ay na, anak ko, apay ka na, kasta ka. Iyak kayo tinaarte ko, nak. Ay, apay ka na, kasta ka, anak ko. Ipatpat ang kamay, hanggang apay. Anya? Sapay kumangarawd. Tati muntulak aman ti amin. Ngararamidam kanya. Anya? Sana balay nanakaw. Di kan taon nagrigat mga aywan kanya. Apay ngay, apinanawad na kami matan, nanang. Isumat lagayam nga ipapilit mo. Ti agawid dito'y balay. Takastoy matgayam. Awanan ti inayaw. Balasan ko. Uwan nga ro, tata. Kat nagdagsan unay tirik na. Gapot adyak na ipapas. Tinangay aywan kan kuana. Ala, huston balasan ko. Sana balay. Tapnumot aginanan ti inayaw. Tapno saanan ang marigatan na manglaklak kami ti sakit na. Uwan, tata. Day talangan ti ay ayok iti bagik. Namkaslasaan nga umdas. Panagrik na. Kat sa anak anagbalin anasaya at nga anak kan kuana. Nasaya at ka nga anak, balasan ko. Isu ahos to daytan. Tapno saan unay ang madagsinan day tarik na. Tatang, di ko na ayo. Saan alasayata sungsung-batan dagiti naganak? Kat isumat kami nanak ko. Tas saan alasayata itang aramid? Kaya't yung sawan, saan alasayata aramid yo, tatang? Diyan anak. Wala, taka na yun yung aungtan idi dahi ti lola. Ura agluluwa di na kay dan na. Di yung pagan ano? Anya? Isumay, tinakita nga aramidan yung tatang. Ura umisbupay iti dana. Di yung sukatan. Wan oras sukatan yun. Ngam ungtan nyo mait. Ay na, husto day talanak. Di mo nigas kaso dahi kiti nakitkitan. Ungtampay nagdawat iti kanin na. Johnny, anak. Ikaw man iti silid mo. Ilipas mo dito drawing mo. Wala na. Tagtruing hakpay iti may sa lola. Nga adayo iti balay na. Kaputasan akay kayat ti anak na. Anya? Tatang, nanang. Ala, inkan iti silid mo. Wala na. Jonas, anya ti marikrik nam ita. Nagngig mo mo ti ibagbaga di anak mo. Anya ti riknam. Diyak ka mula iti. Diyak may latawan, riknak. Manang, pang-aasim ta kaduan nakman. Sa di na ti papananta, ading ko.
Medyo sementeryo, manang. Anya? Agtutudo, kan rumabiin. Mapantakit di di sementeryo. Anya ti gagaram ko maijay. Manang, kay ko kumasarong karan ti tanam ni nanang. Ha? Un manang, ato timbagbaga ni Johnny nga anak ko. May papalit nakit kita nang inararamid ko iti day tinanang. Anya? Mapaisuan ako na manang. Sana ka nagpalina na saya at titay tinanang. Katita, makonsensya ak. Nalaos ti babawi. Jonas. Natagsan ti marunong ko, manang. Nakasak anak. Tiniptipid ko ti kanan na dinanang. Inpailam ko ti oras na asawa ken Juana. Inkanayon ko abugtagan. Yaman lagi nita. Kaya pagturturugan na itirami. Sakbayan na tayo. Kita ti makagabo. Iso na dagsununay tirik na manang. Jonas. Tidakas na. Nakita tanak ko na kitang inararamid ko. Kat ipagarup na nasaya at nakitang aramid. Ay taramitek manang. Umuna iti amin. Pakawan ng tibagim ading ko. Tapno mapunas ti dagansan day tarik na. Dakkel man tinagkurangam kininanang. Awanan ti mabalin tayo. Taawan matan ni nanang iti daytoy abiyag. Tinapatag, nakamiriskan. Manang. Katno ni Johnny, nakita naman amin nga inaramid mo. Kat saan ama ilimad da kita. Bagbagaam, abidot da gijay anakit kita na. Kat iunay-unay mo kan kwa na, adi na tultuladan da gijay nga inaramid mo. Tata. Apay ka day, baraw. Tata, may kawa kita. Tawanin ni nanang mi. Kasladay jay sulit ti balay nga kitidda. Kaslamang mangag ko ti sauna. Kasta talaga, baraw. Bulan, winnotawan pa'y ti mapalapas. Sakan tumairwam nga awanan tinam. Tata, taon nga tamat ti mapalapas. Sakbay mapunas ti sakit tirik na. Ha? Apay? Anya ka di ti pagsaksakitan tinakamaw. Dakil tinagkuraga kitinak. Jakim parig na ti pamatig ko ken Juana. Gabuta ka na yun ko iti ngaungtan. Isama kong konsensya ka. Gaputa pimusay. Adyak man na nagkidaw iti pamakawan, tata. Ay, anyan nga paiso da ita. Hala, saan abalay? Nalpasan ti amay. Iso adi mon panunutan. Pakawan mong ti pagayim. Tapno di nakaus-usigan na kanayaw ti konsensyam. Ina, aramiden na amin nakapailan na para kadagiti anak na. Kat dagiti anak,
Numan pa'y saan da responsibilidad dagiti naganak da, rumbeng laeng ti panangipateg da kadagiti dadakkel da, anang taripato kadakwada sipod kinaubing da. Bueno papagayam, titan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan, dito'y drama tayo, gasa, iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.